Ndio unaona kitu tariri tacoka hao. Ndio mtu akikataa kudewa anauma chumvi ama pilipili. Remove your shirt. Acha nitishe pilipili. Tumekusamehe usitoe. Atoa, remove. Yeah, truth or dare. Remove your shirt. What? 6 bucks. Rudisha. Nyakubaya bagodi gwetha mai. Every good morning she edit wega tha ithano na ndagika 25 ndirenda tuhura bill. Chap one touch. Team master nipatie Emma Jira very fast. Yes, right on baby T. Ni wewe ndiye guthie Dubai kana Saudi Arabia. Kanya gakwa ni gakuriu kambuni ya Emma Jira ni rateithia andu kugia na mawira kuria UAE, Saudi Arabia na mabũrũri mangĩ ma Rũraya. Riu ni marandika andu mawira maya, ni marandika atwarithia nduthi, taxi drivers, mafundi ma welding, cleaners, aruti a wira a muciĩ ni domestic workers, security guards, aruti a wira a mwako ni construction workers, nurses na home care professionals na mawira mangĩ maingĩ. We urenda wira ni ugoka kuria ka Better Polytechnic rocio Saturday tariki 21 Emma Jira na magaguteithia gwika application kuoya visa no gateithĩrĩrio nginya riria ukambĩrĩria wira urihaga tu riria wona wira. Ingira website ine yao ni www.emajira.com iyuri uhoro waku na riu mutambo witu ni ugukunyitithania na wira uria ukwagĩrĩire. Uhoro makĩringira thĩinĩ wa social media pages yao ciothe kana uhure na beno 0709 488881 negocokera 0709 488881 waranĩrie na Emma Jira wona wira jaya bũrũri wa Kenya. Very good. It's a feel good Friday. Muthenya wa umuthi unaweza jitreat na chapo. Unaweza jitreat na mandazi, mahamri. Unaweza jitreat na nan ile nane hiyo iko. Unaweza jitreat na rap. Unawaambia kwamba Nairobi ya Rugongo. Soko haha nyuma kayore. Ndio kuruta kasarani. Crescit, tago crescit. Crescit ni kwa tuli. Crescit goko. Tuginya keki. Kire giothe ongienda kirugetwo na mutu wa ngano. Turakora ni mutu wa Raha Premium. Na premium ndokero ni mundu ate ni premium rora shiringi ate premium is premium. Atiangalia hiyo premium inatoka how much? My friend ogotherwo nginya meshakwe. Ogotherwo nginya bosha. Premium ni quality. Igira na ugone mutu ucio mama if you get disappointed uliza mimi swali. Na ni mutu wa kuma kwa Joy Millers Limited. Okagora mutu wa Raha Premium ngano fortified multi-purpose flour. Dukaini yothe hakuhe nawe na maundu magakorwo very good and very nice. Jordan College araka. Yes, Jordan College of Technology Korea Thika. Na marakwira we wirirageria guthomera urigitari uka Jordan College uthomere courses marketable ira iguteithia kuona wira bũrũri wa nanja ona guku bũrũri-ini. Mena medical and health sciences kothi ta certified nursing assistant, caregiver, mortuary science, perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, dental surgery assistant, biomedical engineering, science laboratory na kothi nyingĩ oginyagia wound management. Jordan College ni mahĩtũkĩtio ni Kenya Health Professions Oversight Authority. Makanyitana na thibitari itiganĩte nĩ ũndũ wa clinical rotations na oho magateithĩrĩria arutwo kuona wĩra na attachment na marĩhi mao nĩ mabacĩrĩre biũ. Weheke ori utodo mena March intake nyita namba ya thimo ya Jordan College ni 0723 11199 0723 11199 weyandikithia thĩinĩ wa March intake kana omacerere on of haria physical location ni kuria Thika town Jordan Towers waranĩrie na Jordan College of Technical College Thika. Emma Jira maraiga atia? Emma Jira maratumenyithia na njĩra nguhĩ mũno nĩ ũrĩanĩrĩria wĩra nja ya bũrũri abonyite na beno ya thimo 0709 488881 0709 488881 we oekinyie rucio kuria ka Better Polytechnic rucio Saturday tariki 21 wakinya ko nimeguteithia gwika application kuoya visa na uteithĩrĩrio nginya rĩrĩa ukambĩrĩria wĩra urihaga tu rĩrĩa wona wĩra we ukoretwo ukĩrĩrĩria wĩra nja ya bũrũri rucio
tucamanie Kabete Polytechnic. Right, mutu turakora ni wa Joy Millers Limited. Kou ni ukugora mutu wa ngano wa Raha Premium Original. Ni ukugora mutu wa Raha Premium Kavagara. Ni ukugora Super Extra Mwevoko. Ona irio cia mahiu nditiratigwo na thutha. Waigera ni irio cia tucao, waigera ni irio cia ngorowe, cia ngoko, cia tucui, cia kienyeji. Kore ni one stop market kana kiganda gya guguthira products icio ciothe. Ni ndirenda gwikara ngikuririkanagia ati premium is not about shiringi cigana. Ati premium ni premium. Ati premium ni korora thogora. Ati premium ni premium ni bagiti okahingura okaruga na mutu ucio wa Kavagara okaigwa ngimeo top. Yes. Ugasamania na kindu quality. Yes. Zaini wa premium ni quality. It's all about quality. Dokero, not quantity. Don't be told about shillings. Cheap is expensive. Very. Waigera kuria tukugerairie mutu tugathi kiganda kiu tukona mitu egithio igathorimo ikahetokio ikaingira matukaini. Waigera Chandarana, waigera Quickmart, waigera Carrefour, waigera Siata Mall. I mean, waigera everywhere. Diaspora Canada, Australia, Saudi Arabia, Seychelles, Canada. Maraiga ginya korea Australia. Munga na mutindo ni Kavagara. It's time for Share. Oh my, bring it on, baby. It's time for Share. Open for the gentleman to say hi. The door is not closed. Umeanza kuoga uso mapema hivyo kijana. Unafanyiwa manicure. Happy Valentine. Aya. Niku gamoroka na uri ngioretwo akahana. Ai wa Kevin. Surprise ni wewe. Utukia kiraka surprise yetu moro. Surprise ni yetu moro. Happy New Year wa Kevin. Happy New Year. You are the surprise. I'm the surprise. How are you? I'm good. How are you? Very good. Your eyes are red. What have you used? Is it Kavagara? It's Kavagara. Is it mutindo ni Kavagara? No, yo keruga ngimari niri gatogo. Kushoro kuria, kushoto kuria. Toroiga mutindo ni Kavagara. Kiora hata metha. Na gekeno gekiru. Ndamukora haria thi agitheka. Agitare na andu ara cigana. Ndamorire kekera gutheki. Ndamorire kekera guthekia. Nake ndoya kanjia gutheka. Ahora itone tugitheke. Kiria kiramuthekia richo kiramuthekia. Karibu sana wa Kevin. Thank you, bro. Igongona ni riari. Aya wathaka ginya biu watune hage. I blame the government. We happy new year. Haina riri tawe kukamata. Muthonia nganduri mundu mwega. Hende o ringi twari guku na macaria ri. Ndecirie twatuika arata ati ndiri kuona ndenda. Gwethete mieri iri. Huko ndoka njira ngungo collapse. Nikugirio ni Kubai. Kubai aranjirie ni ndire ndiranyita thinga. Wahota ningi kundekia. Ni ndire ndiragia ndiromireria ruo totia ta Ndandasara. Reke njikarange irima. Mamu reke njikarange. Arere tata yakiumira. Arere tata yakiumira riu nwanjie kurehe wa mecaria. Ndakiuga riu ri ndikimonage tondu niyo ene mucii niyo yatumia ene mucii riu niyo atwatigaire guku tumeroragira online
na ithio magatuthikiriria. How are you my dear? Ni ndio kuo. Ngai ni akomenyereire. Ni Ngai ni amenyereire thayo muingi. Yes. No na waigua tutakuonana. Ona waigua makigeria nini ndironete. Ona no poster ngota ndumire ni undumeire. Wiho. Igongona nä rä a Sunday ino akärä Sunday no nä kå ma å mwana tå gakorwo harä a Blue Spring nä blue harä a kä rä a tå thiaga kuma thaa cigana kuma thaa 8 hasa nä kä å reka hasa harä a rä ndä celebrate 5 years in comedy nginyä tie mä aka 5 haya that's fine 5 years of saying amen kuga amen mä aka 5 tiritherå you are a hater. Kufai is a narcissist. This is a narcissist. Is a stableker. Ate kufai na miaka 5 ya weka hata. Mara kai mwana ene. Kai mwana ene mwago. Ule ni amakihaririirio tugagioka ku by the way. Kou rĩ kou andũ othe magakorwo kuo. For example you. Yeah. All right, that's fine. Yes. For example Waithaka. Yes, for example Ndimbul. Ndimbul ajeta ni agoka. Yes. Oni uroka Stacy. Sa uru Ndimbul sadi ndako Kenya. Auga in a private function in Dubai, UK. Then I was arrested at the Emirates. Then I landed on Tuesday. But my boys wangu wata mix up on Luna. Azo kakarikia no mutu no gabagara. La busa karabusa. Yes. Ada menu. Ai, vai já nimega. Agora eu agoja gotou. Nani aruta majinja. Hata udhaka. No giorage uka. Aini othe amugithi magakorwo kuo ndi matukanĩtio othe ngina nyĩmbo cia gospel. Oh nice. Tugakorwo tũrĩ ithuothe mũthenya wa Sunday. All the best. Oh, thank you so much. Utuharĩrĩirie kĩ rĩu togĩũkia entertainment nĩ ũgatũhe skits kana no gũcine kana is just a celebration. It's a celebration again nĩ tũgahe upcoming ciothe mahota magoka nĩ tũkagĩa na mũcemanio nao we as content creators tũrarĩtie na Kufai nĩ tũkagĩa mũcemanio nao tondũ okorwo he kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩritũ content creation nĩ kwaga mũndũ wa gũkũnyita kana mũndũ wa gũkwĩra ũrĩa ũbatiĩ gwĩka koguo after events tũkagĩa gĩikaro nao nĩguo tũmenye tũkohote gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũgateithania nao. Oh nice. Yes, koguo no ndĩmĩre onao matikanage. Yes. Content nĩ ĩrarĩha for now. Demo do pia. Nice. I don't mal appreciate. Yes. Well done. Yeah. Koguo challenge ĩrĩa wonete just one serious challenge thĩinĩ wa content as an artist nĩ ĩrĩkũ? No ĩrĩa ndakwĩrĩte. Wanjĩrĩte rĩkũ sweetie? Ndakũnuma makĩnjĩta marĩtwa moru. Haya. Okurumwo. Makĩnjĩra wekĩra takitumia. Ngajĩta ciugo njũru. Mwana. Mereria wa kahĩti wa kairĩtu. No kuma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wa makuma rĩ nĩ matigatigĩte kuma wa marĩria rĩ nĩ macokete nĩ maiguĩte mamu mamu no nĩ akĩmathaithaga ui mamu nĩ augaga na nĩ aramera reke tũnyitĩre ciana ici tũtigakore ikĩũrũria na ikĩingĩra mapu na ikĩruta mĩtugo ĩtarĩ mĩega reke ciana ici ciona gwa kũhĩta ngima ũyũ ekĩra makuo marĩa ekĩraga tiga kũmwĩra hiena kĩrimũ Kufai ũreke agucie irio ici arekĩra if anything is just content. Tarĩu ona ũngĩrora thenema andũ arĩa marutaga wĩra wa
kuragana si kusema ati ni madaras, it's just content, so well done. Thank you so much. Ni amarage uka agugitugeka tugagikara tuige njegeke uguo tugakorwo na content creators all the Agikuyu. Nice. Tugakorwo na Darasara, Kairua, Kufai and everyone will be there. Yes. Koguo all the makorwo kugu gikana kugiakorwo gitu. Yes. Ndatigete wanjira last year ni ukuhikania. Yeah. So it is this Sunday. Yes. Sunday will be on the 22nd. Yes. 22nd of February. Hare Blue Springs. Hotel. Kwa jereria tha Inyanya. Well done. All the best. Thank you so much. Yete ogirenda kwira andu. Magoka nino kumera magoka dikana gesambe ikebari manaraiti Bata gwikora gite kimwe hando hangi akioboyo ndokane kita kule actually ndokana make ni andu so long as what you do ni uratwika happy. Yes. Kana koroga guko na ni gugokwo it should not bother you. Ucio ti horo fati gukuhe stress menama ai gata bado mwera we wekete event Kikuyu ucio ti horo wa gukuhe yare nado eri we na gatonye wida ira ndakete wida hawi motel mari we na gatonye na mithamo akagiti turakite reka indemu aya okay good job mwagedala Ndio turakite rigo tukanyitana hare kada hetagwo SP Chege na ni hare ngetagwo Njikahiyo na riu Kufai ne ngetagwo comedian comic twathaka tukiuga atiriri hare tukinyete riu no twike kindu gitagwo stand up tugitana stand up comedy ni kiita ona ni ndimitigirite kumika ndukametigere but take your time riu tukio nona tutinge twathitima uguo mundu akiraga ora aturuta ira stikari arutire ciana cia mugithi Toya sisuri anda magaciri na mugithi ona muthenya wa event wa kinya twekireta nyamo icio ciothe ene ni na ndairete mukuru itu ni ngakurihira na ngirihira sister yakwa ene anda moka kuriha na these tukomborete DJ tukakombora horo no mukuru witu wari hau Tokiwa tane tumureheire makimwenda teini ile turatanya kwagirire na ndukanage stress ini yes na riu no hata kuhinguria maitho mana stress dio hega wiki eno ri ona ngitete kiro ni tirakoma Facebook tiratinda kungire mambitie kunduma ayo kota koma enda nitugo kunyitirira nyitira ciana ici to tutire na ciana ingi these are Gen Zs, they are our young talents riu tuguikara tukimacokagira ati ni Sunday Blue Springs maundu magakorwo memega ati irio cia mwana ithire ku ni gravity gravity no agere ni gukijoin ni gugikara guku thiini guku wakuingira ndugukiuma yes aikare guku thiini na Kufai waku tugutinda tugurania nake ayo kamuthenya murio kamuthenya wa tubiribiri oyo ni gokona riu ni hindi ya challenge akorwo ndurona toro ni gugithira guku toro ni ithaa ria challenge na challenge itu ni huthu muno and all the best by the way thank and you all so the much. top content creators mundu othe urageria kuyukiriria kaundu as little as you're trying urageria kwendia tukuo twaku urageria ku mix nyumba uingiraga haria YouTube ukona Dibula Ramix ati arahunyia kariko areka kariko all the best and success. Thank you so much. Trust the process. Thank you. Twahinga horo ucio riu twahuma maundu serious riu ungirokete njorua yako thira o hijack niamenya gore areka ulikausha bromance gai stesi kagira konega shikire gai masezi manoeki Nimwambia kama leo. akukosho alikwambia ama Nikufai alikwambia ukuja leo
Wasa wali Sao ni gutetera Stacy. Ane twaritie. Vaya uriga kuja ndo agithieta nei. Komera ndikiona toro. Mamu ndenda oguo. Ndendaga tene. Akina maitha ria kere mo ria koira. Ngokakora I adjust. Anyway, karibu sana. So we are now ready for the challenge. Are you guys ready? Yes. Guy, uso ready boo. Ready boo agoro ki. Ni mui wakati wakati boo. Guy. Dudoya na vibe. Dudoya, kako na diatea. Asara ukema. Are you guys ready for the challenge? We need alcohol, bro. Don't know V-spot. Mono dira bona eh. Dira 47 ye mu. Hangover. 47 ye mu. Utachomoa lock bro. Niko sawa bro. So sasa I think tunaulizana nini? Wewe ulikuwa na challenge tu. Na hiyo si pia nini? Hiyo truth and dare. Hata yangu bado ina dare. Hata mimi yangu bado ina dare. Sawa. Iko nini? Truth or dare. Yes. Yeah. So ni mimi naanzia ladies first. Sawa. As ladies. Yes. Ndake tugutaririe ta mutaririe tureka. turagucaga wakwa nwe wakinyirirwo ri hena maundu mere ucagura urenda kwaria ma tukurie kiuria kiama utwire ma na ndukahenanie kana tukundie gukundia no tukwire urugame na mutwe urute nguo ici ciothe anything okoro ndukwenda kwaria mari na ndukwenda kundio ri ukaruma biribiri yes sawa yes if you don't want to talk the truth or you want to be dared you take piripiri the truth will set you free. I am starting. Okwambia now I am starting with a guest. Yes. Mugani ni rowe. Mugani ni rowe. Yes. Omoria truth or dare sagore gatagati. Waya kata preso. Ana preso ara kio igire arahuma. Truth or dare? Yes. Useme truth ama useme unataka dare? Truth. Umoria kiuria kimwe. Truth or dare? Gorie kiuria. Masagora truth. Sawa. Ndio angusha mlima queen. Sorry. Tani scoot kidogo. Anataka swali? Na tuambie ukweli. Uko na mademu wangapi? Ukweli mtu. Kuna pilipili. Mmoja. Umwe. Anaitwa? Iko pilipili yeo. Akorda turale tuorume. Kai. Ogopa wanaume. Tunangojea yote. Give it up for Gani. Ajachu. Ate kafari vilivili gai. Kama hiki wakati last week. No, miruma. Uko na mademu wangapi? Mmoja. Mtanje. Rusa Modhani. Ruse. Osio wakufai. Wow. Amazing. Congrats. Agora mundu uri kwenda. Hey. Stacy. Akadira gukura. Ni kukataa kuchito ni wasichana wewe. Kuna filipili. Hata yeye nitamuuliza hivyo. Uko na machali wangapi? Mmoja. Usema jina. Sam. Sam nani? Inaweza kuwa ni Sam driver. Inaweza kuwa Samido. Inaweza kuwa Samido. Tulieni.
Sema. Sam Maina. Wow. Na watu wasiulize swali tu moja. Watu wana change swali. Yes. Haya ni Team Master au ni Stacy? Truth or dare? Dare me. Dare. Dare me. I dare you kula hizi pilipili mbili. Oi guy. Oh no. Oh no. Oh. Si umecheka. We. Anaria. Okay. Aidea. Uko sawa bro? Yareroi maithinda. Dare me. Aya. Wewe ni ndio ndekwa kubai. Ndio igoro leo. Baby T. Truth or dare? Dare. Dare. Toa your blouse. Hapana. Dare. Wacha ume pilipili. Online. Na ume pilipili. Hiyo ni. Yeye ndo tukilia sati. Oh. Modorome. Aleko. Jeshi. Ume pilipili. Asa hiyo ni marega. I dare you. Oruta irato icio igire ha iguru. Ni. You're so boring. Oruta irato igire ha. That one is anytime. You're so boring. Wow. Jo alikuwa anataka niseme truth. Kila kitu nafanya dare. Akona swali ameshikilia. Akona swali ananiuliza, atauliza tukienda nje. Haya, ni mimi. The bull. Yoi. Sasa naweza vaa viatu zangu basi. Zikae hapo. Juu ya mixer. Haya. Aya. Truth or dare? And nothing but the truth. Yes. Truth or dare? Truth. I'm a truthful man. Guy. Truth, eh? Yes. Kujipeana mtu wangu. Nasema tu. Awani nafanya press up. Truth, eh? Yes. Oh my. In your life. Oh my. Oh my life. Hapana, huyu ni truthful man. Truthful man. Truthful Chill. You know. Haya. Atasema ukweli pilipili hawezi kula. In your life. Yes. In a week. Yes. Ushaikuwa na madenge wawili in a week? In my life. Nikianza kudate. Nae. Nimetaguka. Sherehe tunabamba. The truth will not set you free this time. Nespoji dalero ati ndiragamba muno. Kuja soro. Nipe ya red, I mean rav. Kwani una jam, kuja unieke. Nimeshika viatu. Kuja soro. Kuja babe. Kuja babe yetu wa technical. Na uto yako karagi ka yero ka hulbalo. Haya kuja sasa. Ni egereta serious face. Kuni uko na mogo ka soro. Kimadazi. Uko mrefu. Eta tuzima. Aya zengeni true there. Ni bull.
On the pool. Yes, yes. Nenie. Thina uria ukarire ndithie riu kiria kwa mwaura Haiko ni gwa ndara kwa iromo ri Haya. Yes, team master. Oi guy. Any two sema truth. Yes. Yeah. Truth or dare? Dare me. Well, amazing. So, team master, I dare you. Yes. Uti ha na rudemi. Wale mo asdi yako. Hapo wewe nawe nikina. Anasema utasema mambo gani haya? Ate libura jade mo huteni ro na rurimi. Wewe uti sasa wewe. Sasa leo hutia. Niki. Nawe niki. Oiga filifili. Oka filifili. Ningehota. Ati hebu sikia. Wale muone filifili. Ati sasa mkisema madenge madhe akiwa home anashindwa mnasema nini? Lakini Mayeng. Na magari ando ni madedete kini medete wana. Ngiri hakuye mugwanja. Onde. Aya tuende. So bro, do it. Kusema ukweli siwezi kuuza ulimi yangu siwezi kuuza mapua. Utakula kina pilipili tena. Utakufa wewe usikule ingine. Acha nikule. Akupai. Ungejaribu tu. Ngoja basi ngoja. Kula kadogo. Kahafu. Hii utaanguka bro. Haiko sawa. Haya. Sini alileta iko sawa. Hata niliona mtu kwa challenge alikula 50. Haya. Nenie. Mae ndio kinyereirwo nenie. Akire ndaruma. Ainua amekula. Baby top. Yeah. Hi. Hi sweetie. Truth or dare? Hi sweetie. Dara kuoma. Truth or dare? Truth. Finally. Hey, Karavi. Take your time. Bueno, ndiroka event yaku na ndorare hekere. Piripiri. Ajira. No, mbatithia matienda kuga ndebe. No, yakara hiyo ya piripiri. Ndio njoriri ya. No, ndale mwikia. Baba na ngoka event ndugurare.